Reka mbashimire cyane mwe mwese mukurikiye BigTown TV, nizere ko mumeze neza cyane. Wowe wakoze subscribe kuri BigTown TV uri umuntu ukomeye cyane, ariko nawe nimba utarayikora yikore muri aka kanya kugira ngo ujye ubona amakuru menshi cyane tukugezaho buri kanya, ama exclusive interviews tugirana n'abantu bagiye batandukanye baba bafite story zishobora kugira ikintu zikwigisha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. So nimba ukurikira cyane BigTown TV, Imana ikomeze iguhe imigisha myinshi cyane. Nitwa Bu Wiz, nje muri ya time ya BigTown update. Ni ya time tuba tukugezaho story nyinshi cyane ziba ziri kugenda zivugwa muri entertainment, cyane cyane hano mu Rwanda. Dutangira kino cyumweru rero hari story yavugishije abantu amagambo menshi, ndavuga ejo kuwa mbere. Ni nyuma yaho umunyamideli ukomeye cyane hano mu Rwanda witwa Turahirwa Moses yari yongeye kwitabira urukiko, ndavuga kuri uyu wa mbere, ubwo hari ku itariki 11 z'uku kwezi kwa gatandatu. Moses rero kuri inshuro twamubonye mu ishusho itandukanye cyane niyo twamubonagaho mu minsi yashize ubwo yitabiraga urukiko, kubera ko mu minsi yashize urabizi yuko yitabiraga urukiko yambaye imyenda isanzwe, afite na ya misatsi yiwe y'abasta cyangwa barasta. So ibintu nubundi abantu bari bazi yuko bitazagera ku rwego rw'uko ashobora kogoshwa then akanambara cyangwa se akambikwa ya myenda tujya tubona nubundi abari kuburana bambarana imyenda y'iroza. So kuri uyu mbere rero abantu baratunguye cyane no kumubona yambaye iriya myenda, of course adafite n'umusatsi na muke kuko bari bamwogoshe, birumvikana yuko bamwogoshe umusatsi wose. Ibi byose rero byagiye bitrendinga cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera ko abantu bagiye bahererekanya amafoto ya Moses Turahirwa ari muri iriya myenda y'iroze yanogoshwe n'umusatsi. Benshi bahita batangira kuvuga ntabwo twari tuzi yuko na Moses ibintu nk'ibi ngibi bishobora kumubaho. So yinjira mu rukiko rero, abanyamakuru benshi cyane bahise batangira agenda bamufotora, bamwe bashaka kumufata amavideo bari mu bambere cyane, kubera ko ndabyibuka yuko yinjiye mu rukiko mu masaha ya mu gitondo kare cyane kabisa. Ni nabwo ifoto ya mbere yahise itangira kugenda icicikana hirya no hino ku ma Instagram, abantu bagenda bamupostinga ku ma WhatsApp bati Moses noneho ibye byakomeye cyane kubera ko bamaze no kuba bamwogosha wa musatsi wiwe. So Turahirwa Moses washinze inzu y'imideli ya Motions akaba yaraje kuba asuka amarira menshi cyane imbere y'inteko iburanisha, aza kuba asaba urukiko guca inkoni zamba rukamurekura then akaburanishwa adafunze. Uribuka yuko mu rubanza rwa mbere Moses Turahirwa yari yatanze ingwate ya company yiwe ikomeye cyane yambika abantu bakomeye cyane hano mu Rwanda ya Motion, avuga yuko agiye kwitanga nk'ingwate ariko nubundi akomeze aburana ari hanze. So kuri inshuro rero uyu mugabo nanone mu marira menshi cyane kubera ko urubanza nararukurikiye kuri inshuro. Moses yagaragaye afite emotions nyinshi, ari gusaba abacamanza yuko bamugirira impuhwe bakamurekura akajya hanze. Kuri inshuro noneho yabivuze arimo ararira, wenda muri buze kubibona mu mafoto turi buze kugenda dushyiramwo aho ngaho. Urabona yuko atari atuje habe na gato, imitsi yari ireze, bigaragara yuko we yabisabaga afite agahinda kenshi cyane. Uyu musore uri kuburana ku byaha birimo gukoresha ibiyobyabwenge yitabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuri uyu wa mbere tariki 12 Kamena muri uyu mwaka wa 2023 kugira ngo aburane ku bujurire bwe. N'ubujurire yatanze nyuma yuko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwari rumaze kumukatira igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo azaburanishwe mu mizi ariko afunze.
ubwo yitabaga urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kugira ngo aburane ubujurire, Turahirwa yasabye ko rwakuraho icyemezo yafatiwe n'urwibanze kubera impamvu enye. Impamvu ya mbere Turahirwa Moses nuko urukiko rwamukatiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, rwasesenguye ingingo uko zitari, rugashingira ku ngingo zitaregewe ndetse atigeze aburana muri izo mpamvu enye. Aha Turahirwa Moses yavugaga ko atigeze aregerwa kwamamaza urumogi nk'uko urukiko rwabishingiyeho, rwemeza ko akwiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, then nyuma yaho hagahita hakorwa iperereza adakomeje kwamamaza urumogi nk'uko akunze kubikora ku mbuga nkoranyambaga. Ni ukuvuga ngo ahangaha urukiko rwahise rufata umwanzuro w'uko Moses yaba afunzwe, then akareka gupostinga urumogi nk'uko yakomeje kugenda bipostinga cyane ku mbuga nkoranyambaga ziwe zirimo Instagram. Twagiye tubibona kenshi cyane Turahirwa Moses arimo apostinga avuga ibyiza byo kunywa urumogi, bisa nkaho yakanguriraga urubyiruko kujya rukoresha urumogi. So ahangaha rero abacamanza bahise bafata umwanzuro w'uko uyu musore yaba afunzwe iminsi 30 y'agateganyo, then akaburana afunze mu rwego rwo kurinda yuko yakomeza n'ubundi gupostinga urwo rumogi, ashishikariza urubyiruko gukoresha urumogi. Ikindi yavuze nuko mu gufatirwa icyemezo cyo gukurikiranwa afunze hashingiwe ku rumogi rwasanzwe iwe mu rugo, nyamara mu by'ukuri akaba atazi neza uko rwahageze, agahamya ko rushobora kuba rwarasigaye mu mashati yakusanyije mu Butaliyani mu rwego rwo kongera kuyavugurura. Ubushinjacyaha bwakomeje guhagarara ku cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Ubushinjacyaha bwahawe umwanya ngo bugaruke ku byo Turahirwa n'umwunganizi we bamaze kugaragariza urukiko, maze uhagarariye ubushinjacyaha avuga ko yatunguwe no kuba bahakana ko icyaha bakoze kidakomeye, mu gihe nyamara ugihamijwe n'amategeko ahabwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2. Ahangaha ni ukuvuga ngo Moses Turahirwa ndetse n'umwavoka we bo mu mategeko, imbere y'amategeko bavuze yuko icyaha cya Moses yakoze cyo gukoresha ibiyobyabwenge atari icyaha gikomeye cyane gishobora kuba cyatuma Moses afungwa by'agateganyo iminsi 30 ibanza. Ikindi ubushinjacyaha bwavuze nuko busanga urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwararebye kure kwemeza ko Turahirwa akurikiranwa afunze kuko ibyaha akurikiranyweho akibikorwaho iperereza. Ahangaha rero umushinjacyaha yavuze ko atumva ukuntu Turahirwa yahakana urumogi rwafatiwe iwe mu rugo, mu cyumba araramo, mu kabati abikamo imyenda, ndetse rukaba rwaranafatiwe mu myenda ye. Uribuka yuko amakuru avuga yuko urumogi rwaje kuba rufatirwa kwa Turahirwa Moses, rwaje kuba rufatirwa cyangwa se rusangwa mu ishati ye mu rugo rwe. Iyi shati rero Turahirwa Moses akaba avuga yuko ari ishati yakuye mu gihugu cy'Ubutaliyani atigeze yambara na rimwe hano mu Rwanda, akaba ataranazi yuko harimo urumogi. Ku rundi ruhande ubushinjacyaha bwasabye ko Turahirwa yazerekana ikimenyetso cy'uko urumogi avuga ko yarumwereye mu Butaliyani nk'uko yakunze kubivuga, buhamya ko kuba nta cyemeza ko yarumwereye hanze y'u Rwanda bitashingirwaho ko akurwaho icyaha mu gihe agaragaza ibipimo biri hejuru. Turahirwa Moses ku munsi w'ejo abantu bari mu rukiko baramubonye asuka amarira menshi cyane imbere y'abacamanza.
nyuma yo kumva uko ubushinjacyaha bwavuze, Turahirwa Moses kwihangana byaramunaniye, asuka amarira menshi imbere y'urukiko, ahamya ko iminsi 45 amaze afunze yize byinshi cyane kandi yiteguye ko narekurwa azera imbuto muri society. Abantu bari mu rukiko mwaramwumvishe Turahirwa Moses avuga yuko mu minsi 45 amaze ari mu maboko ataraye, yize ibintu byinshi ndetse ko atakinakoresha n'ibyo bintu, ari nabyo yashingiyeho avuga yuko urukiko rwamurekura then akajya hanze agatangira no kwigisha urubyiruko abicishije ku mbuga nkoranyambaga ze, arwigisha uburyo gukoresha ibiyobyabwenge, urumogi ari ibintu bibi cyane. Yagaragaje ko kuba ari gukurikiranwa afunze bikomeje kugira ingaruka ku masomo ye, kuko yaramaze igihe yiga icyiciro cya 3 cya kaminuza mu Butaliyani, aho akurikiranye amasomo y'ibijyanye n'imideli. So kuba rero arimo arafungwa ino minsi 30 y'agateganyo, Turahirwa Moses avuze yuko biri kumwicira cyane amasomo yiwe, cyane ko hari abanyeshuri yari ari gukoresha stage hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ahangaha umuavoka wa Turahirwa Moses yahise anerekana amazina y'abo banyeshuri Turahirwa Moses yari ari kwigisha, akora ibijyanye na stage ku bijyanye n'imideli. Moses kandi yatakambiye urukiko arusaba kumurekura akagira ibyo ategekwa, ariko agakomeza gukurikirana amasomo ye nta mbogamizi ziri kuba. Ikindi gikomeye cyane Turahirwa Moses akaba yarahakanye n'ikiniga cyinshi cyane nuko nta bushake yigeze agira bwo gukangurira urubyiruko gukoresha urumogi, ahubwo agaragaza ko ari ubushakashatsi yabaga ari gukora. Ahangaha Turahirwa Moses yaje kubavuga yuko we atigeze akoresha imbuga nkoranyambaga mu rwego rwo kwamamaza cyangwa se kwigisha urumogi, kwigisha urubyiruko gukoresha urumogi. Aza kuba atangaza yuko cyangwa se aza kubabwira abacamanza yuko yabaga arimo arakora ubushakashatsi, ariko ubushakashatsi ntabwo yigeze atangaza ese bwari bujyanye n'iki. Ikindi Turahirwa Moses yahamije ko ibyo kuvuga ko ahinga urumogi muri Nyungwe ashinjwa kuba yaranditse ku mbuga nkoranyambaga atari byo, kuko nta muntu wemerewe kuhagira umurimo cyangwa se kuhahinga ikintu na kimwe. Turahirwa Moses yatakambiye urukiko ngo rumurekure aburane adafunze, anasaba imbabazi buri muntu wagizweho ingaruka n'ibyo yagiye atangaza ku mbuga nkoranyambaga zirimo Instagram, zirimo Twitter, anakurikirwaho n'abantu benshi cyane. Ahamya ko nta wundi mugambi mubi mu bintu byose yagiye ashyira ku mbuga nkoranyambaga ze yari afite. So ayangaya namwe mu mafoto ya Turahirwa Moses arimo amukwereka ku munsi w'ejo ubwo yari ari mu rukiko, wagaragaye afite agahinda kenshi, afite ubwoba bwinshi bitewe n'uburyo yavugaga imbere y'abacamanza. Hari nka video nyinshi cyane zagiye zijya hanze zimugaragaza umwavoka wiwe arimo amusaba gutuza kugira ngo abashe gusobanura neza cyane imbere y'abacamanza. So bigaragara yuko ku munsi w'ejo yari ari kuri pressure, afite igihunga cyinshi, afite n'akababaro kenshi cyane. So ku mbuga nkoranyambaga rero abantu benshi bagiye bagira icyo bavuga nyuma yo kuburana kwa Moses Turahirwa. Abenshi bagiye bandika kuri Instagram, kuri Twitter, ibitekerezo ni byinshi cyane, wenda ndibuze kugenda ngaruka kuri bimwe bikomeye cyane. Harimo uyu witwa Alex yavuze ngo buriya umuntu akina n'ibyo atazi agakina nabi. Uyu muhungu yararengereye cyane, ariko Imana imufashe aze kuba arekurwa. Abo ngabo ni abantu bo ku mbuga nkoranyambaga bari kugenda bakurikirana cyane urubanza rwa Moses
turahirwa. Witwa Michael Ishimwe ati umanika agati wicaye hasi wajya kukamanura ugahaguruka nukagereho ukwisimbukuruza bikanga ibisesa abana bijyana base ibwami. Uyu nguyu rero yakoresheje amagambo akomeye cyane. Witwa Fred Maniriho ati uyu muhungu yararengereye cyane, asa nkaho yereka amahanga yuko mu Rwanda tudafite inkiko, ati rero bamukurikirane ikindi bazamuhane by'intangarugero kubera ko ibintu yakoraga ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari ibintu byiza cyane. Witwa Theo ati ararizwa n'iki, ati amategeko yubahirizwe nahamwe n'ibyaha bazamukurikirane neza cyane azahanwe nk'abandi. Witwa Kabaka ati yo Paul ati DC ndabona uburyo atameze neza cyane, ati uyu muhungu w'umutinganyi ati nahamwe n'ibyaha bazamuhane. Abantu ni benshi cyane bagiye bandika ku mbuga nkoranyambaga. Inyuma yaho witwa Moses turahirwa kuri inshuro yaje kuba aburana yambaye imyenda y'iroze adafite umusatsi ariko nanone mu marira adasanzwe. Wowe uravuga iki kuri Moses turahirwa? Shyiraho comment aho ngaho munsi kuri BigTown TV, then tuze kuyisoma live kuri story ikurikiraho kuri BigTown TV. Iyi ni BigTown update, nitwa Bu.